heso re ka kopa re dula fatshe ya kgethuleng go tlamogela batho a tamele. Our Jesu Christ Epitome. Pileta tianga holi ya Jesu. Memoria ya ratihang. Lebitson la diocese ya Bethlehem. Bose ba bukaneng kwano. Ba utlwileng mokgosi ona. Ba utlwileng taba tsena. Bose ba di boneng marangrang. Re le kwano Uganda Matthias. Re amohela baeti bohle ho tla ka kgutlo tse nne tsa moo lentswe lena le fihlelletseng teng. Re amohele diphutheho tsohle tse teng ka hare ho Uganda Matthias. Re amohele lelapa la ha Mokoena le lona le utlwileng kgoeletso ena. Ya ho qetela re lebohela monga mokete e leng Fara Jonas Mokoena. Re ya leboha kwano Uganda ke kutle hote ha ntse ke tsamaya hote dintlha di tla mo Uganda ha ona dintlha. Ha ona dintlha Uganda. Le ba ntse ba tla mona nara ba buna ba sobone motlwana ntse o mathaka tsela. Lebitsong la Uganda Matthias le khotla la bodisa la kwano Uganda Matthias le amohetswe bohle ha re phuthuluheng re ketikeng mokete onana. Ke a leboha. Halala anniversary halala. Halala mokete halala. Ka ona moya ona ono tswetswe re kopa mothantla le tsa phala le tswa stadium e seng ka hare ho kereke. E tla tla re phutheo. E ya teng ha re ketekeng ha mona dintle le diphala re tla di etsa kwana stadiumong ha Pirates jwa ke Chiefs. Ka ema ka la
lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o haleluya. Moya wa Morena rona Jesu Kriste lerato la Modimo le kopano le matshidiso ya Yohane di ke di be lona bohle. Bana beso le amogeleng ka boikokobetso ke le amohela mokete mona Morena Modimo a o entseng pele re kena tshebeletsong ena e halalelang ya Morena Modimo a re ke re hopoleng hore a se ka thato ya rona re le mona ke thato ya re bubileng ke thato ya moloki wa rona a re fileng mora eo re ketekang letsatsi lena la hae la lelapa le halalelang mme ka hona ha re hopoleng hore re ba etsa eng re tsebe ho kopa Modimo le tshwarelo. Sehlabelong sena ho kopelwa lelapa la ha mme Ana Tjhetjha ya le kopelang ba dulang le yena le ba tswileng ka hare ho lelapa mme o leboha Morena Modimo ka boteng ba hae ka hare ho lona. We humbly request for a priestly blessing on Ruth Oza. She had her birthday on the 27th of December 2024. It was on Friday. Oh
peleng. Oho Modimo, wena ya kgahlilweng hore neha lelapa le halalelang e le sesupiso sa nnete ho rona. A ko etse hore ka ho phela jwalo ka Jesu, Maria le Josefa, ka makgabane a lelapa le ka kamano ya lerato, re fumane moputso o sa feleng lapeng la Modimo. Re kopa jwalo ka Morena wa rona Jesu Kriste morao ya pela me abusa le wena bongwe le moya wa halalelang e le Modimo ka mehla le mehla. Morena o tlotlisa ntata ka bana ba hae. O tiisa tokelo ya mma hodima bana ba hae. Ya tlhonephang ntatae, o itefella dibe. Ya tlhonephang mmae, o tshwana le ya bokellang menono. Ya tlhonephang ntatae, o tla thabiswa ke bana ba hae. Mme mohla a rapelang, thapelo ya hae e tla utluwa. Ya hlonepha ntatae,
o tla phela halelele. Ya kgotsofatsang mmae e tla ba o mametse morena. Ngwanaka, thusa ntatao bothekong ba hae. O se ke wa mo swabisa bophelong bohle ba hae. Le ha a ka fokollwa ke kelello, o iphapanyetse yena. O se mo hlokele hlompho. Wena ya nang le bophelo bo matla. Hobane molemo oo o etsetsang ntatao, o keke wa lebaleha. Empa o tla balwa e le tefello ya dibe tsa hao. Ke leo lentswe la morena.
balwa lengolo la moapostola Paulosi ho Bakolosi kgaolo ya boraro temana ya 12 fella ka 21. Bana beso ka ha le le bakgethuwa ba Modimo bahaleledi ba hae le baratuwa ba hae le be le maikutlo a mohau a mosa a boikokobetso a boitlhompho le a mamello le iphapanyetsane mme le tshwarelane haeba e mong wa lona a ena le hoo a ho nyatsang ho e mong jwalo ka ha morena a le tshwaretse le lona le etse jwalo ho feta tsohle ebang le lerato leo makgabane ohle a tlamahangwang ka lona mme phetheho e boptjwang ka lona. Kgotso ya Kriste e ke e buse ka dipelong tsa lona ke eo le bileditsweng ho yona le le ditho tsa mmele o le mong hape le be le teboho. Lentswe la Kriste le ahe ka ho lona ka menono yohle ya lona. Rutanang le kgothatsane ka bohlale bohle ka dipelo tsohle tsa lona binela morena teboho ya lona ka dipesaleme ka dipina le ka difela tseo le di buduletsweng ke moya. Eng kapa eng eo le buang kapa le etsang le etse ka lebitso la morena Jesu le ntse le leboha Modimo Ntate ka yena. Basadi le mamele banna ba lona ka baka la morena jwalo ka ha e le tshwanelo. Banna le rate basadi ba lona mme le se ke la ba hlekefetsa. Bana le mamele batswadi ba lona dinthong tsohle hobane hona ho kgahlisa Modimo. Bontata bana le se ke la utlwisa bana ba lona bohloko e se re ba fela pelo. Ke leo lentswe la morena. Hallelujah, 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 hallelujah.
balwa evangeling e halalelang e ngotsweng ke Luka. Kgaolo ke ya bobedi, temana ya 40 o mong ho isa ho ya 52. Ha Jesu a le 12 la dilemo, baholo ba hae ba nyolohela Jerusalema, jwalo ka ha e le tlwaelo ka letsatsi la mokete. Ha mokete o fedile, yare ha ba kgutla, ngwana Jesu a sala Jerusalema, mme batswadi ba hae ha ba ka ba tseba. Ba tsamaya letsatsi lohle ba hopola hore o sehlopheng se seng. Ya ba ba mmatla harapang ka bona le ba tsebanang le bona. Ha ba sa mo fumane, ba kgutlela Jerusalema ba ntse ba mmaka. Ka morao ho matsatsi a mararo, ba mo fumana ka tempeleng, a dutse hara baruti, a ba mametse mme a ntse a ba botsa. Bohle ba neng ba mo utlwa ba ne ba sota kelello ya hae le dikarabo tsa hae. Ha ba mmona ba makala, mme mmae a re ho yena, ngwanaka, o re entse jwalo ka baka lang na? Bona, ntatao le nna re batlile re le matswalong. A re ho bona, ke ka baka lang ha le ne le mpatla na? Hleka ne le sa tsebe hore ke tshwanetse ho ba ho tseo e leng tsa ntate na? Empa bona ha ba ka ba utlwisisa seo a ba bolellang sona. Yaba o theoha le bona, a boela Nazaretha, mme a ipeha tlasa bona. Mme mmae o na boloka tsena tsohle ka hloko pelong ya hae. Ha e le Jesu o na hola bohlaleng, dilemong le dikrasieng pela Modimo le pela batho. Le utlwile molaetsa o molemo evangeling ena.
qeaqea hobane ke a tseba hore ka 1986 ho fihlela 1988 ke sebeditse mona, mme Makgalaneng e ne le e nngwe ya ha ke tsebe hore ke tla e beha hantle ke re e ne le e nngwe ya di-power station fela e ne le diphuthego tse welang ka tlasa phuthi ya ditjhaba. Ka nako e kereke e ne sena lebitso, e le mokhukhu wa lehlaka. Phuthi ya ditjhaba, diphuthego tse ne di wela tlasa phuthi ya ditjhaba e ne le Thaba Bosiu, Makwane, Makgalaneng, Kestell. Mme ke a hopola hore ka nako tseo ne ke etsa mmisa Sontaha se seng le se seng phuthi ya ditjhaba, and then ka mora moo ke tle ho e nngwe ya dibaka tsena. Ka mantswe a mang, Makgalaneng e ne e mpona habedi ka kgwedi, mare la bona le leng le leng ne ke tla ke tlo etsa mmisa. Ka nako eno phuthehong eno ho nona le bontate le bomme a strong haholo, strong ba ne ba eme ka maoto. Ene ke a hopola ho ba phuthi ya ditjhaba se ka la utlwa bohloko ho huleng ha ka phuthi ya ditjhaba, ha ke hopole phutheho ya phuthi ya ditjhaba e mpha tjhelete kapa anything ya dijo ya petrol. Ha o no tlile Makgalaneng o no tla o fupere letho, o tla tshela petrol o be o je moo. Ba phuthi ya ditjhaba ntse ba nka tjhelete ya bona ba isa bankeng. Ke a tshepa mokriste ya tlileng ka morao o la fumana mokotla o le moo, ka itholela fela ka ra ha ke tswile ke ya Thaba Bosiu ba nkgaketsa, ke ya Makwane ba nkgaketsa. So I mean na zange ka ba le bothata le ditjhelete tsa batho ha ba sa batle ho fepa, ba sa batle ho fa tjhelete ya petrol, you just leave them. Mare ntho ene makatsa obane ka mora mo pele mo ne na le bofara ba ma white fathers, and then ba ne ba nona le actually le open door police kapa eng mo motho ana ka kena ya fridge nga se cheese. Phuthi ya ditjhaba man, I'm not lying. Ha be ke bua tsa ka le tampleng. The very same people le bana ba sampe ke tjhelete ba ya ka kitchen ba lo ja ba etsa diteng. It's fine, it's okay. Tse ka tsela di hodisa mo. Re kereke ke le lapa la Modimo, hangata re Holy Mother Church. Ntate Jonas, this is your parish. Ke hae ha o le mo. Me hangata ha o tlile hae ntate, o expecta hore o sebediswe o etse dimisa jwalo fela ke hae. Jwale ntho e nngwe e ke batlang ho e bua ho ba bangata ho malona ke hore baprista ba sebeditseng mo Bethlehem e ne le batho ba hlahang Jeremane. Baprista bana ha ba ne ba batla ho aha kereke, ho no ba bonolo ho bona hore a ngolle ha bona a re ke batla ho aha kereke mo ke sebetsang teng, and then ha kereke ba ne ba tla mo fa plan. Ha o ka sheba kereke tshwanang le cathedral, wa sheba le ke kevele kapa o tla bona di planinyana tse di lo tshwana, and di bolella ntho engwe ka majeremane ba mo fe plan, ba mo fe tjhelete, mme a ba seno mo fa tjhelete e re ha kereke e bulwa ba tle ba bang ba tlonka difoto ba lo di bontsha ba bang kwana hore kereke e se e se ahuwe ba bontshe di-slides. Bana ba collecta ditjhelete ba romele diphahlo tsena tsa di-second hand, diphahlo tsena tse Lesotho ba reng ke ditolobonya kapa diphahlo tse ne di rekiswa hore ba ba thuse hore ngwana rona kwane re morome o ile kwa mafatsheng, mme ba leka hore ba mo support hore a ntshetse pele mosebetsi wa Morena Modimo. Le rona re ka ithuta ka yona ntho. Hona jwale ha ntse ke nahana hore matswallwa a diocese ya ena ba ileng ba kena dikopanong
a ke tsebe bontate ba tlang ho botsa ke Father Jonas o kene kopanong ya MSC ke Father Sompane ke Father Thabang Molefi my sister I'm not sure a ke sure and then let's get am leba I mean la ka ba le special collection for Father Jonas hore a setse pele mosebetsi mane maleng teng hobane ba bangata re tse masebetsang but nna ke a tseba le ba mo Father ba ba tseba mane hanta diocese ya Ntate Daswa le ka birthday ya hae le ska la mo leba mme le yena a tsebe gore go etsahalang mona diocese ya habo le lona le tsebe gore o phela jwang ko mo a leng teng jwale ke batla bua hanyane fela ka Father Jonas ha ntse ke tla ke etsa dimisa mo ho nona le nako eo ho neng ho rekiswa moeletsi wa Basotho putheo e nngwe le nngwe le tla re ha ke fitla le moeletsi wa Basotho and then le ke ba fa bona and then Jonas e ne le mosebeletsi wa mmisa and then ka sa tsileleng ha mmisa o tswa Jonas wa tsotsa pere sa ka sa basebeletsi wa tso onka moeletsi wa Basotho o beya fatshe wa phetla ho na le advert ya MSC ke a bona o shebile Jonas ke ra monna wa sa join the diocese zanga ngaraba Jonas zanga ngara so a ke amakala Ntate Jonas ha o kena kopanong eno hobane le mane makgalaneng ho nona le putheo e matla ya pelo e tlotlehang ya Jesu mohlomong charism eo o lewa eng ka mo ha ke tsebe ho tseba wena mohlomong ho tseba wena le modimo wa hao so ka mantswe a mang o ka fumana hore lona mapelo a makgalaneng ke lona di le la susumetsa Ntate Jonas hore aba a ye pelong ena e tlotlehang ya Jesu so Ntate Jonas ke motho ya na le boikokobetso dintho tse ngata o kebe wa di utlwa hangata o tla utlwela ka batho bo le yona o lo checka lena ha monna o provincial ka teng are ya jo and ha ona mantswe a mangata ore hona jwale ke utlwela hore ne ka bane kopane bona ba sa le bangata hona jwale ke hane ke leader ne ba mbare ke provincial ke mo botse Jonas o tshwere stulo hape na arne ke leader ke tholinga right batho ba bana le boikokobetso ka nnete ba na le boikokobetso Ntate Jonas na ke so mo tuka sa tsileng a kwatile mohlomong ke tla go ba bang tla South SF ke bua le fula fela ke so bona a kwatile ke motho ya boikokobetso ya na le dikeletso tse ntle ena le dikeletso tse ntle ha se ke sebetsa president ke le Leeuwkop ra kopana le ena mane Thembisa and then le ra thusana ka dintho tse ngata le Ntate Jonas le ra tsamaya ditsela tse ngata se monate tse bohloko mare Ntate Jonas zange ka bona le ka mohla o le mong a kwatile ntho ke eleletseng hape la se ke twile Leeuwkop kore communication ha ka ya fela pakeng tsa ka le Father Jonas ntse re supportana re founelana kana go re dula 4 hours phone e lo re a bua ena re bua ka batho re bua ka ditaba tsa rona re bua ka priesthood re bua ka priesthood ke bua ka nna o bua ka yena wa mmamela ke a mo mamela hona jwale is very difficult hona ba la nkare priesthood is shattered a ke tsebe Ntate ba batla dumela le nna na is shattered priesthood pele wane ha no ya tropong tropo efe kapa efe
o bo utlwela hore na le kereke ya Roma mane ene o na le parish mole parish house o no tla ya mole o tsebe hore o tla thola plate, not these days. Not gona jwang o kopana le monga sebaka a re ntate o fitla ke ya ba kuling o mo priest wa ya sa tsamaye le wena o ba le ntate ke phataha ntate wena fela o batla fela ho kopana le ngwaneno fela le catch up fela ho kile ba le ntwele ya priest to priest ministry ha ke bone hore kile a sebetsa le ka mohla o le mong ha ke bone rona ba priest a ngata rena le mathata re qetella re tla ho lona ebile le tseba mathata a rona le letse re bua ho na le ba bang ba close ho rona ene ntlabe ke re wa bona fara Jonas Mokoena ha shapa ha krente ha ke mma ka utlwa motho a teng a sa bua fara ngota bo batle hampe fara Jonas o wa lona le disenta into the arena tsa ditaba tsa ba priest twang ditabe tsa ba priest twang ditabe tsa ba priest. And what do you do ha le bona mo priest ha tsamaye hantle leza marandra dikanda tsa ba priest le di rata ham mara tsa manyalo a lona re bua ka Pharaoh Jonas has always been available. Ikabaneng kapaneng bosiu. Ka re bongwe be re bue fitla ka bo wa. Le nna ha mfolela one time. And o tseba o etsa na. So ke yona priest to priest ministry. Re batho le rona, re na le mathata a rona, o hloka ho itshitleha, o hloka motho o ka mo tshepang. O matsatsing ana ha re sa tshepahala ba priest le ka maipolelo a lona. So le thatanyana matsatsing motho o ye maipolelo o re ke ntse bohlola motho a re o se nka ka sebeto se sekalo sa o sitela modimo ka tsela e jwang no ba ke bo fana bane ba khale bane bo bone re bapala ka bona le bapala ka bona ha tshwantse motho a moholo ha tshwantse a maipolelo di bitsa a re utlwa ke ha o rekile sweke o utswitse sweke ha o ka le utswa sweke le ka tlonya o no la ka lo sweke something yes to be living there's nothing wrong ke robile molao wa botshelela ha ke sa tsebe bebele ke lebetse ke sa tsebe ke tla re ke a tshema ke mo tshema go tsamaya ka ditsetse kwa so Father ke abortion no ha ona bothata le Father Benene o lantsha abortion ka mantso Father Benene o ntshitse appendix so le tsona dintho tse empa jwale ke gotle o Father Jonas ke tse ke motho ana le boikokobetso mo a sebetsang teng ha se mo ba bangata ba rona ba ka sebetsang teng ha ntse ke bua le metswalle me ya ka Gauteng man ba Anglican e ka re le ka ma Catholic e teng tabe motho ha a iswa parish e nngwe do you know ntho pele ya batla o etse ba ke gore monono o jwang monono o jwang da ba o be batho ba mo ba jwang he batho tsamaya o iponela ho enona le bana ba bang ba batlang ho tseba hore ke tshwantse ke hlokomele mang ha ke tloa plekeng ha ke buile motho a tlang ka morago tshwantse ke tsamaele ena ha o tswile parishing ska khutlela hape hobane batho ba tlo qala mashane ba re fara ngone sa lo tsamaya di tlhatswa di sa leyo ba fuwa ba sa patuwa eng ha di sa etswa ke maka kaofela dintho tse ka ntse so batho ba batla ho tseba dintho tse ke gopola ha ke fitla ba batho ne sena chicken lick no sena next metswalle o mongwe wa ka wa Soweto ntshaketse o re mara trope e nyane so ke diplasi ka nna o tseba ke nna ka mkisa ma Eskimo ba ba ithumana ka ba parish priest mo batho ba leng teng ke tla ba shape I'm covered I cannot problem so ntate Jonas
le yena ka tsela e jwalo nna ke soka ke utlwa a lla ka mane mo a sebetsang teng a re o batla ho tla toropong kapa o etsa eng. Instead maoba ha ke bue le yena moo ke ha re kontraka e teng moo ya aha. So e o bolella ntho e o bolella hore Ntate Jonas o a sebetsa. Ba bang ba rona ha a iswa parishing fa pele ke koloi a re nka se tsamaya ka koloi e tsamaya ke fana mang ke batla koloi e ntjha eba ho etsahalang ka nnete puteho e jwang batho ba moo ba jwang wa tseba ke bothata hobane re ipatla mo ho na le dintho di etsahalang ha re tsebe ho maintaina di-infrastructure tse re di sietsweng ke majeremane tse re di sietsweng ke ma-irish tse re di sietsweng ke di-missionaries ha re tsebe hore di maintaina. Ntho ya pele e nngwe e bohloko o tla bona difate se di kgauwe difate se di kgauwe difate tse di hauwe ka sephiri hore ha le etswa moo ene ke a bona mona ha ke bone sefate moo di ka re lona le jale difate ke tlabe le bolela hore ne ho dula dintho tsa bosiu mo difateng jalang difate dinonyana di dule moo le ha meisa ho tswa moo le dule moriti jalang difate. So bomme le bontate ke lebohela monyetla ona o ke o fuweng tsatsing lena ho beha mantswe fela ka Father Jonas ka tsela ka mantswe a mang ka ke qeta ke re a re rapelleng baprista ba rona re ba support. I know it's very difficult to advise some priests. It's very difficult. Some of us we are untouchable, are touching. And o ka tloa ntwa e tshabeleng hampe moo aba a o hloya you know weakness engwe ya rona ke ya baprista o fumana ho thwe o bua mokreste a re fara mamang hampa wena o mo batla le nna ha ke mo batla ha se win-win situation wa bona ha se win-win situation. And then hape ntho ya o pimpa nako tse fetileng tsa majeremane ho nona le batho ba ne ba pimpa ba isa ditaba ngwana mang wa shobela ke bona ba ya bolela fara wa gago o kwe ka nako mo fitla parishing e nngwe ntate ngwana wa ka o robeile lengwele jwale ke apare seaparo ke re mmewe o no o tshwere kerese na o ba shebeletse ngwana o ya lebollong wa gago motho wa hlokahala ho na le batho ba bang ba isang ditaba o fara fara na sa patale kabelo ene o tla tswela go mare ha re parishing tsa magolo ha o tshwane lona le ya rena batho ba batho mo re leng teng hohle ke re ya chizila hle batho magwa a o bolella hore re hlokahalletse ene re pata ka laobedi o ke go kwa mo sendong next no mse ba pata laobedi ha ke ngwa etsa wa le balata bishop o tla tla mathi marona tshwantse ke fete ho mampe ba ka you go straight to the priest. Why can't we go straight to the priest? Mona le batho ba ratang ho iketsa dindo hore rona ba priest re utlwe ka lona which is not okay. Bona ba ha re shebile religion gesa fela ho rona ba priest ba mo ke ba kae ba tshwereng ke sweke ba tshwereng ke high blood depression di-trauma how easy bophelo bo re bophela ha re supporteng ba priest ba rona le bona le rona re le supporte re le sebeletse ka lerato ka boitelo re le sebeletse ka boitelo mme re be re bonahale re be available ho lona ska ra tla mohlang ole ha o etsalang fela la o le jwale he a re leboheleng Ntate Jonas Mokwena ya qetang 25 years Ntate ke milestone e seng 1 year motho sa celebrate ha so ithole ba wa celebrate re bua ka di milestone tsa kereke 1 year so celebrate se le party e kana rona ne re sa di tsebe ntho tse but for those who are celebrating the young ones it's
it's your own indaba if le a rata 1 year ha o so thole o etsalang bokriste le theology ena ha e so nwelelle o santsane o telle la o bua mona ke bokriste re tla ha mo kaofela a bona o ikutlwa o le morena yana kapa modingwana ona motho o monakale honna wa tseba maroma a tshweu a rata o beha medingwana hore ha batho ba feta ne ba khumame so ska la hlooho ya bontate ne I know hape generation ena se generation e rona batho ba dilemo tsa rona re ba eletsang motho ela fela a tlaboe a tshemane o tla bona o tswa le kae o tla hola mara o tla hola le be patient le bona ba potlakile batho ba potlakile ba dia dikoloi batho mare dilemong tsa ntate Jonas o tsamaya ka se ntate ha o ya Carriage Way all the way o ya Limpopo wa bona ke 25 years se re tsamaya di se le ka dintho easy ha re sa le excited ka bo se re tsamaya shapa ka experience ha re sa nke maikutlo re tseba le iphapa so ke dilemo tse ntate Jonas le ba bang ba bona ba hlekane kaofela wa bona ba sa dilemo tse ba le bohela le mmoho mo so lona le wishetsa hore le fihle mo nna se no mmitse na tse le mo le fihle mo it's not easy ma betla fihle skala ba la tswafa kapa la tshaba le tla fihle and then you'll understand se ke se buang ka je Tate Jonas batho ba magalane le hodisitse ngwana e santse le mohlankana mo hodisa ke ona o gotlile o ka ra lona o tlo ketika le lona le ntse mokete o motle re a leboha modimo re lebohele Bishop Buga ele a diocese ena hle batho Bishop Buga hana bona Jonas Pretoria man ona re Jonas hey ntate Jonas he's from my diocese wa bona you know ntate o le ntate not because I say le diocese wa molala ke le ngwana wa hae a le proud ka yena ha raba bishop ne so this is what we expect for le rona re bona ha ra le bua ntate Jonas re le bua batswadi ba ha re le bua phuthego e hole ke ntse ke bosa bo ntate Sibiwe ba ba hlokaetse bo ntate o sa di boy mara mo phokeng kwa monna na le manganga ole monna na le manganga ole ke a kula ka tsatsi le leng a tsebo no etsa bang le batla ho ya phutha ditjhaba kapa ke na go phutha ditjhaba ne batla hore le ise tšhelete o bona ke sa tseba no etsa la be ke ithulela fela ka re ya netrecht le ba tsa phutha ditjhaba le ba tshwele hantle a le ise monotho ke no ke lo bolawa ke tlala ne le ka isa tšhelete so re a leboha le batho ba modimo kore ha ke na mantswe a mangata tse ke tla le fela re a leboha mokete o monate ke a leboha le
hore Morena Modimo mohlodi wa lerato lohle a sitse bohle ka lehlohonolo la hae hore ba boelane le ho ratana jwalo ka pele. A re rapele Morena. hore bohle re utlwisise hore re bana ba Modimo Ntate, mme re phedisane ka kgotso, botshepehi le lerato. A re rapele Morena. Mathata a maholo a ho hloka matlo, ho hloka mesebetsi, ho kula kapa mathata a bohloko ho feta ana, hore Morena Modimo a ntshe bohle mathateng a bona. A re rapeleng Morena.
ba tshepisana ka lenyalo hore ba itukisetsa hantle ho nka boikarabello ba ho ba bontata le bommamalapa. A re rapeleng morena. Christe rimamele, Christe rimamele, Christe ore udre, Christe ore udre. Amohela thapelo tsa bana ba hao o ho morena, tseo ba di etsang ka tshepo le tumelo, hore ka thapelo tsa lapa le halalelang di tla finyella ho wena. Re o kopa jwalo ka Kriste morena wa rona. Morena ke a re leboha. Lerato le kgotso ke a Modimo. Feta kwano mona ho tla alwa lesela seo tla o sisia ke sapote ya kereke ke sa kwae. Così,
tshware straight talk. O tshware fela ke eo.
satsho sihlanganise umsimo omune wakhe. Re o hlaisetsa sehlabelo se re buelanyang le wena morena. Re o kopa ka dikokobetso hore ka dithapello tsa Maria Mamodimo le tsa Josefa ya halalelang o be mohau ho tsitsisa malapa a rona kgotsong le leratong la hao. Re kopa jwalo ka Kriste morena rona. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Rore ki tshwanelo le toka itukelo le pholoho hore re le bue ka mehla le ka hohle. Modimo ntate a halelela morena ya matla ohle a senang bofelo. Hobane re ka misteri ya lentswe le iketseng botho lesedi le letjha la kganya hao le re tjhabetse e le hore ka ho tseba Modimo ya iponahaditseng re bulelwe leratong le menonong ya hao e sa boneng. Ka hona rona hammoho le manyeloi le makgotla ohle a lehodimo re bina sefela sa tlotlo la hao re sa phetse rerweng. Hobane o phedisa dintho tsohle mme o bile mehalaletsa ka mora hao morena wa rona Jesu Kriste
le ka matlamo ya ho halalelang le teng ha o kgaotse ho nkella setjhaba sa hao e le hore ho tloha botjhabela ho isa bophirima lebitso la hao le tle le etsetsweng dihekileng ka baka leo morena re o rapela ka dikokobetso hore dintho tsena tseo o kgethelang tsona o di halaletse ka moya wa hao e le hore di tle di fetohe mme le madi a mora hao morena wa rona Jesu Kriste eo re phethang tshebeletso ena e kgolo ka taelo ya hae yena ka sebele sa hae bosiu baneng a taefa ka bona kana ka bohobe o le bua mme a o rodisa anta mongwana mme a ne a ba bua hae ya Israel nkang dije bohle hona ke mmele wa ka o tlamehelwa ka baka la lona Kam kau wa hosiwe angka sinelo au liwa mea hurisa ya au sinea ba kuloba hai anteana inka binelo sona bosi hona kisilo samadia ka sasisha sabusafili ata sulu akawa karaluna akawa karawa da sare dunia pizza hona akawa kuona Yena kere shaise huena prese re lenyelo ya bo sa feleng hore re tle tsebe ho fihlela lefala le hodimo moha le ba kgethwa ba hao haholo Maria mofereko ya halalelang mamodimo bapostola ba halalelang ba hao ba shola tumelo ba totlisehang le ba halaledi bohle ba o re tshepileng thuso e sa kgaotseng ya dithapello tsa bona ho wena Morena, re o kopa hore sehlabo sena se re boelanang le wena se ke se tlisetse lefatshe lohle kgotso le kgoloho tsa hore kereke ya hao ye leto lefatsheng lena e tie tumelong le leratong tshehetsa la mohlanka wa hao mopapa wa rona Francis le mobishopo wa rona Yana babishopo kaofela le badisa bohle ba kereke mmoho le tjhaba sohle seo o ikopeletseng sona morena modimo hopola ena ya kopelamiso na kajeno e leng roof tsatsing la hae la tswalo hopola le lelapa la Anna Tjhakela le kopileng hlalo sena sa mmisi
Se ke ha se le utlwe dikopo tsa bana ba hao ba phutetseng mona. Ntata rona ya Musa, a ko be mo hao fetisetsa ho wena bana bohle ba hao ba qhalakaneng. O hopole le bana ba rona ba faletseng mmoho le bohle ba sileng lefatshe lena le metswalle ya hao. O ke o ba amohele bohle ka mosa mmusong wa hao. Mo le rona re tshepileng ra ithabela ka bosafeleng letlotlong la hao hammoho le bona. Ka Kriste Morena wa rona, eo ka yena o tshitsang lefatshe ka dimpho tsohle tse molemo. Ka yena hammoho le yena re le yena hlompho yohle le tlotlo di le ho wena Modimo Ntate ya matla ohle, bongwe le moya o kgalelelang ka mehla. Amen, 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 Oya no,
Ponyana, Riferoso. Eu, Ponyana ya Modimo, eu e kusali le tsa lefatshe, gore tlhona no ba memetse selalo sa Ponyana. Ka nako ena ya kamohelo go tla bana ba mofuta ba babedi mona ka pele a le mo go tla ba monyana. Mese makatoleke ga tseba gore bana ba motho ba aolana go ya tie ena ga se go ya tie ke mmele wa Kristo go amogela makatoleke fela le bana ba na le tshelo ya amogela. Si fait la tête loin, on a mis le nom.
Go
a re rapeleng. Tate ya mosa haholo, a ko re nehe rona le ba matlafaditsweng ka dimpho tsa lehodimo le ho latela mehlala ya lelapa le halalelang ka mehla e le hore ha re se re fetile hara tsietsi tsa lefatshe lena re tsebe ho phela le Jesu, Maria le Josefa ka bosafeleng. Re o kopa jalo ka morena Jesu Kriste. lelapa la Tjhakela le ba tlamehile ho tla fumantshwa tlhonolofatso. Modimo ntate ya matla ohle a ka hlonolofatsa lelapa lena la ha tjhetjha, a le fe dikrasia tsohle tseo di di hlokang, a le fe bophelo, tshwarelo ya dibe le thabo e sa feleng. Me lelapa le atafalang ka ho ya ka mehlala ya Maria, Josefa le Jesu, me a hlonolofatsa a ntshe ditsietsing tsohle tsa lefatshe. Ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. Bana ba ngwana binela ngwana pina ya ha bana ha ba hola. Alala. Nakong ya ha jwale tshebeletso ya pele e fedile, mme re tla kena tshebeletsong ya bobedi le programme Ntate Mofokeng Enoka ha atamele ho tla tsamaisa mosebetsi ona. Ke a leboha. Ahora Jesu Kristo puja khabane. Jubile. Jubile. Bana be sering ke dumedise. Programme ya rona e tla ba khutshwanyana fela. Mme le ke rata go ke dumedise Ntate Mokoena, Kgora Mokoena. Dumela ntate. Mosebetsi ona o mona mo re leng teng ka wena. Ke a o dumedisa ntate. Ke dumedise baprista ba teng kwano ba diocese ya rona le ba tswang ka ntle ho diocese ya rona. Bontate ke a le dumedisa. Ke dumedisa lelapa la ha Mokoena le re ntseng re be batho ka jeno. Mme ke elelletse hore ho na le diparishi tse teng. Parishi ya Bohlokong ke bone teng ka hare ho rona. Ke bone dinareng ya rona e teng. Ke a kgola le ho tswa ka Freede ka mane ka St Paul. Ke bone ho na le baeti ba teng. Ke a leboha le teng bontate. Bana be ke kgola bokgutshwane ba programme e tla ba hore re qaleng re utlwe hore na ditebo tse re di fumanang kapa molaetsa o re o fumanang ho tswa ho lelapa la Mokoena ebe o reng. Ke kopa lelapa la Mokoena ka moemedi wa lona ba ke ba re etse hantle.
Tlhane. Auro Yesu Kriste. Nam se jua ka mnyanya fela. Mam kwena le tatung kwena bang kupile hore ke tle buella ba kwena mona. Jwale nka hlalosa ka go khutsana ba re batla re mme o batla nka pela go. Ntatem kwena le moaka moahai le moaka ba ke bana ba mo. Ntate Mokwena bona moaka o re nkgono nna ke bona moahai ke re mangwana ke a leboha jwale ka bokgutshwanyana fela ntho ba ratang go ba Kwena ba re ntate Mokwena re lebile haholo ha ile mona o amoetse pitso ena ya hao ho fihlela ana jwale o ile o etsa 25 years Fara Mokwena lelapeng lena la ba Kwena ke firstborn me ntate Mokwena le nne wa Mokwena ha ka ba re ngwana rona ke ena wa pele re batla ngwetsi ya imo itse ha pitso e le teng wena ba se ba mo thibela ba mo dumella hore a etse ka moo pitso e mo bitsang ka teng jwale ke mona o a ketika ka shekulena a Sumamre a ke re motho yo ke morena Jonas Mokwena moahai ke ya Sumamre ke ya Sumamrena ka nnete re mo leboela haholo le ntate wa hae hore ka nnete ba ile ba nka ngwana bona ba mo neeletsa kereke a tswela pele ho mo ntlafatsa ke ano mafatsheng ane a Gauteng kwana mme wa bonahala hore ba mo tshwere hantle ka nnete le rona re a leboha le kereke yohle e Matthias re a leboha baprista ba ka ke a leboha bo sister ke sita le maseminari ohle a teng re a leboha Fara ke ena tla etsa mohlala hore ha o kene timeng tshimong ena moo batho ba shotang teng maseminari a tshware ka thata ho fihlela le bona ba tlotsu ke a leboha ra leboha ntate Meya bitso la Bakwena mme re leboha ha ba ile ba re fa mpho ena mme jwale bana beso le a tseba hore re tatele re ba le baprista le baitlami ho ba le batho ba ikemang ka dithapelo le ka ho ba tshehetsa ke kopa re fumane molaetsa ho tswa ho dipitso ho utlwa hore na dinareng ya rona mo dipitso di reng ka molaetsa o ba nang le ona ke a leboha dipitso ka kwa dinare Jonas Mokwena ya ileng a mamella tsela ena e boima hakanaka a mamella mathateng ohle re leboha le batswadi ba ileng ba re abela yena re leboha e se ka Modimo ka mo fa matla a matjha a mo ekeletse matla hore e ska ba pheletso hona jwale
re be re qetelle re mmolokile mohlomong ha a sa hlokahala lehodimong la ntate. Mme re fana ka mpho ho ntate Jonas. Ke tlo kopa hore khwaere e otle lehlaso re tlo fumana puo ho tswa ho engwe ya diphareshi tsa Limpopo ba teng ka hare ho rona ka mona. Ke kopa le lokise lehlaso ha ntse re fumana meemedi ho tswa phareshing ya Limpopo. O wa ikopela ka nnete. Kriste a nna o molemo pele o kgethwa ya Yesu pele o kgethwa ya Yesu ke o bolela short ka Sevenda le Sechangane le Sekgowa very short. Thank you go Father ka moka le di MSc bonang di bereka le Father Mokwena. I'm going to answer all questions from our priest. I was listening to him. Samatomo, Father Mokwena utile Makhado, Karikabo 2016, only 8 years, Ali Makhado, which means it's 2.5 decades. I remember telling my Father ke motho wa mo MSc a latelang Chevalia a latelang Sacred Heart o latela pelo ya Yesu dilo ka moka tse a di dirang o ba a lebeletse ho pelo ya Yesu. He felt pity for them and he also felt pity for us. Father nna ke mo tsebile around 2004-2005 committee le Midrand le ko Hartbees Sport Dam. I'm a lay MSc person. Then on behalf of the parish, the Diocese of Sanini, Parish of Makhado,
We have traveled about 750 kilometers last night. Ke nyaka go bolela ka fada ba boletse gore motho yo o a bereka. Fada ha dule ka perishini. A se re letlile ka re fada ke chairperson ya Africa. Ho di MSC ka moka tsona Africa. Fada o no dula ere monyaka le tono to ba re o Nigeria o Senegal o kae o dira mmereko wa modimo ka uri o special mmereko yo a o rwele mmereko wa mokima. I don't think uri ho ne le mopriesta o mongwe mo lefatsheng a bereka nako e tlang ka 2016 a itla re be re le blind ka catechism. He opened our eyes. He is the chief catechist. Apart from that, ekere fada o bereka o fita ba priesta ka moka. O na re di communities tja 13 o di rana ale 1. 13 ale 1. Anka ba fada ba buleti. Ho ngwe ba mo pheta ka mafika. A se jona. Ho ba mo pheta ka mafika. Motho yo o filwe. E re lutse ka meeting. Ha bolele kudu go fada se English. Ha bolele kudu. E a ka no ja Bible I open. Ai bala a lebella motho. O ka sa buela o hesa pele. O tono nka beke ya hao wa tuwa. Asirele mwana so. Barile o be a ratiwa ke bishop. Bishop wa rona ke Joao Rodriguez. Ba mo rata kudu. He is the manager of the Mountford School. Muthu. Odi MSC cha Africa ke ena se jona. Ho catechist ke ena se jona. Communities are 13 se jona. Manager wa skolo hana byale ke rile re tsamaya mabane ra bona o kenywa di mobile classes. Kayo batle matso. And the miracle was 13 communities. Wa uhona udu ona yo wa catechist asira se sufita re ne re be re no ra ngwana yo ready ayo kolobetso ngwana yo ready ayo kolobetso yo o gata seta a tja buka a botšiso re wa tseba dilo tja tshwanetseng na ho asa tsebo tori next time ba bangwe re a ita re a kwata bangwe re a mini re a kwata le a utlwa se re nako e ntši nna ke mo tsebile pele ke mo le MSC o rile ha itla ho community moratho wa ka se e tla ba sisi moratho wa ka moreneni sui re rile re rutse ho PPC a re fada o tono re a itla mo o to tsebana le yena pele o to tsebana le yena e mane ke ya peka language ya malaja ka rona re a phapela morena re phapela ka morenane o rile a tla a tseba rena pele le yana bele o sa re tseba a re lefase a re molatle le matsoho group ele a bona re a morata kudu re morata kudu and he knows very well that we support him 100%. Let me finish my story like this. Barilo ne libo me ba ditapelo sere. Go father. Motho yo ya ka tapelo. Filo a berekang yona. Nkebe ho le o mongwe o ba to ba se tjapa kile a tuile. O bereka pleke ye itlang batho ba Zimbabwe. Sometimes like last Sunday I tell community arena o tshwanetse a teka 8 a tla ka bo 10 re butskuri
ba mo timisa ba sorry if ba le around ba magweregwere ba mo timisa o ai kwa ka koloi on Sunday ba tsiba hore o yo nka nako aka se phakise o buya nako a mathomo go mane ba dutse di mastulo a lebetse buku e 1 ya Sevenda eo a khotela morao a go mana ba dutse ba nyako tsena ka kerekene ba utswe dilo tsa kerekene even last week o rile a itla ba mo fonela ba security ne le security ba mo fonela re buela morao ba tsene le a utlwa sere ba khatha le electricity ya o bona di camera ba khatha ba le mo represent that's why ke re nkebe o bo motho mongwe o ba a tloba a se tsa dirileng a tsamaile hoyo o bidziwa nga mzimu he completed the gospel 100%. Zona kerera ka uchilana zona zona kerera ka uchilana zona kerera le boa bana beso ke parish ya Limpopo ke kopa le didietse modietsane wa bona wa le a bona fara le yana o tla tsona tsena tsa Limpopo yona le boa parish ya Limpopo me motsotsong ona re tlo kopa puo ho tswa ho LPC ka Uganda Matthias sefela se kapa thokonyana mo bana beso ke thola moemedi Jesu Kristi hape kuchong bakwena ba batle ke a tsa ho tha hona mokwena mo bakwena ba batle ke le lebuile ka mthwena ya bohlokwa e le re fileng yona
diocese ya Bethlehem re a leboha ka ho otloloha ka ho dumella enwa moprista wa rona ho hlwella setulong sa boprista. Re a leboha diocese ya Bethlehem. Bo sister bohle ba teng kwano re a leboha. Phutheho yohle e kwano re rata ho le leboha le lona ha le finyelletse kwano Uganda Matthias. Ke rata ho leboha hape parish ya Phuthaditjhaba ka ho re thusa ka mokete ona. Parish ya Phuthaditjhaba re a leboha, ha re no phetsa ho leboha, re tla nne re le lebohe. Le theji e kgabane botle bo tjena ke kutlweng Ntate Budazara ke so bobo. Le theji ya rona re a leboha, diteboho tse kgolo ke tseo Mema Mfokeng le sehlopha sa hao re a leboha. Khwaere ya rona e re binetseng letsatsi la kajeko re rata hore le ho lona re a leboha. Sehlopha sa dipitso le ho lona ka ho dula re rapella dipitso re a leboha. Mangwele ya lona a khumame a rapela mme moprista ke yona ba ile ra mo beha. Le lona bana beso baeti ba tswang ho lekwana ha Ntate Daswa kwana re a le leboha. Re a leboha le tsamaile hantle o tla fihla kwano le ketekile le rona e se ka Modimo a ka tsamaya le lona ha le kgutlela malapeng a lona. Ka leboha ka lona. Phutheho e kgabane ntlha ya ho qetela ke rata ho leboha le yona ke bone ditho tse mmalwa di teng kwano tsa Makeneng Parish. Re a leboha lona bana beso ha le tlile kwano, re lebohile haholo. Ntate Atoro ke kutlona le program e nngwe TV mane motho yona na hangata ke motho pele a qetella lenaneo kaofela wa utlwa re right a re we thomme tabene a jubileng mme ka jeko wa e fetsa we thomme Ntate Atoro tabene a ba e fetsa hana mona ka kreking enana ya bashwela tumelo e nyenyana ka ho fetisisa. Re a leboha ho lona bohle ba tsheditseng mokete onana. Ha ke na mantswe a mangata ke mpa fela ke isa diteboho ho bohle ba teng kwano ba re tsheditseng ba tlo tshehetsa le Ntate Mokoena ka bokgutshwanyane bo bokana fela. Nna Ntate Mokoena re hotse le ke mpa fela ke lebetse snepe se teng snepe sa ka le yena re ka ba fo mono snepeng ke Ntate ke a ntsa le teng ra Ntate Mokgatla wa John Bosco o teng snepeng seo sa ka ke nna ke Ntate Mokoena ke mafahla a mabedi a ha pholosi o ke la ha ne bile ba teng kwa re ne re le basebeletsi ba le tare kaofela le fara kwa bentse ke ba hopola hantle basebeletsi ba bona ba mehleng eno ba bang sa ba ile ba re siya lefatsheng lena le ka kwano empa ha ntseng a le teng e ntseng ke mo hopola hantle ntse le fara ke Ntate Luta le ngoba le yena nkile ka ba mosebeletsi le yena tlasa bodisa bo boholo ba Ntate Jordan Ngondo. Ntate Jordan Ngondo nka rata ho le re ha kananyana. Ntate Jordan Ngondo ha na beua bo pristeng ke ne ke le mosebeletsi tsatsing leo
o ne o behelwa Bethlehem. Ke ne ke le mosebetsi ke ne ke le moo. Father, re a leboha. Ntate Mokwena, re a leboha. Re a o lebohela. Re ga mahlonono a o atele. Hodima 25 ene o leng ho yona. Re a tshepa re tla thola 25 e nngwe ka hodimo. Hana ka mona ka Uganda mathaya se ka mmo. Re felletse ke rona bana re kene ka mona. Bohle ba tlile ho tla bona mosebetsi ona. Mme re rata hore re a leboha. Phutheho e kgabane ke lewile. Ra leboha Ntate Mthelezi ka molaetsa o tswa lekgotleng la Bodisa. Phutheho e kgabane a ke re le a tseba hore baporista ba rona ba dikopano tse fapaneng. Re na le madaesesene, re na le maoblata, re na le bapelo e tlotlehang. Ena eo Fara Mokwena a leng ho yona. A ke re utlweng ho tswa kopanong ya hae hore na molaetsa ko reng eng. Haeba ho le moemedi ya tswang kopanong ya pelo ka baporisteng, re kopa ka re fe molaetsa. Ke mo hlahile Lesumata. Tobela ikai da batho banga di masiari. So it does happen that I'm the elder one of all of them, but I'm nothing. I'm not the superior of Jonas or them. I'm like all of them. I just want to give a word of thanks and also a word of wish to our brother Jonas Mokwena on this day of his 25 years of priesthood anniversary. My brother, happy 5th day. So we came being 4. Many others would come, but we have some circumstances, unfortunate ones, that make us not being able to be many coming and support our brother. So I'm going to introduce the 4-1 that came with me, and that all of us, you may stand. Can you stand, my brothers? Jonas know you very well, but others don't know you. So me, I am Father Benoit. Father Benoit. Yeah. When I go to offices, they call me Benoit because my name is written Benoit. So they pronounce the E and call me Benoit. It's fine. When I go to Senegal now, my superior there call me Benoit because in South Africa, I'm being called Benoit. So I'm from Senegal. Missionary of the Sacred Heart of Jesus. He is Father Gabriel. He is a missionary of Sacred Heart from Namibia. Yeah. Father Jack. He is a missionary of Sacred Heart from Cameroon. And Father Deodatus, a missionary of Sacred Heart also from Congo, Brazzaville. And our brother Jonas is from South Africa. Jonas is our superior in the section of South Africa, as it is said.
our South Africa became a section, and he is a superior, called in our language the premium among those with whom he is working. So I knew Jonas long time ago, not today. We met, I don't remember the year, but many years ago in Senegal, where he came for meetings in order to form all this collaboration between countries of Africa working together as missionaries of the Sacred Heart. In Cameroon also I do meet him. And lastly, when he came to Senegal for a meeting and visiting, I think it was Murena, a young man who was doing his formation there. I did have an opportunity with him, I remember very well, I don't know if he forgot, to go to my cousin place in Dakar and have a very nice rice and fish. Isn't it that? It was a very nice one. So he enjoyed it with my family, and he knew part of my family, and it was a great day for me, a great moment also. I knew him a long time, 2004 and 6, I think, or somewhere there, when we were newly ordained. I came also for meetings here in South Africa, and for a long time I visited Father Stefan in Makado, and we were together. I remember he took me everywhere because it was my first time in South Africa. So Father, with all these memories, I stand today to say thanks to you. Thanks for who you are for us as our brother, MSC. Thanks for what you are doing. All of us, we witness of your openness to us, and also of your love for us and in our brotherhood, but especially in this work of missionaries of Sacred Heart that we are doing. I'm a parish priest now in Gauteng. Before I was in Limpopo in Toyandu. Him is still in Toyandu. Others are preparing themselves to go to this work, and we are all under his leadership. So we pray for you today, so that this 25 years anniversary may be really a blessing for you, that the Holy Spirit may continue to guide you, give you strength, first for the work of the heart of Jesus for people, which is to reveal the love of God to people, to love them, and through love showing them that God is present in their life. And secondly, thanks for your brotherhood, the way you are with us, the work you are doing, all sacrifices that you are enduring for us. May God bless you. May God bless you and give you many more strength. Thank you very much. Father, we acknowledge your presence in support of your member. And you'll always be reminded that all of you are priests forever of the order of Melchizedek. Thank you so much. Bana beso hande re theoeng re qetelleng programe ka ha mokete ona kwa kereke kwa diocese re na le kemedi ya diocese vicar general o teng kwano e leng motlatsi kapa motshehetsi wa mobishop a ke re utlwe molaetsa o hlahang dioceseng ke go utlwa bona Father Mokoena o reng ha bua le rona Tate Mokoena. Le bitsong la Morena Bishopo Jan de Groef le diocese kaofela bana o buile mo bishopo diocese buile kaofela diocese rata ho lebohela Tate Jonas ka mamelo eo bileng le yona wa sa dula e le le pelo ya Jesu e hlajweng ka marumo fela ina tswela pele ho pholosa batho. Jwale mo bishopo o re ka nnete halala wena ntate tse ding hape tse 25 mme mo bishopo o tloela ka le ho ntate a isale a tsheditse taba ya mokete ona wa hao
Bishop o re ke lebohe hape le bofala ba Phuthaditjhaba ba ileng ba leka ho tshehetsa komiti e neng e sebetsa ba tshehetsa hore mokete ona o fihlele boemong bona le batho kaofela le neng le sebetsa le bona ba parish ya Makeneng le yona parish ya Phuthaditjhaba. Mme he Moshopo o rata ho lakaletsa mahlohonolo le dilemo tse ngata tsa bophelo bo botle. A re Moshopo ho ja no ho ya ka ena e ka be ka jena le tsa se bana ba pelo ba secretary ra 25 se le jele a ke le mphende nna a ka tleka kwana fana ba 25 fela o re a utlwisisa jalo ka missionary le ena hore e hlile o tshebetsong ya kereke e le nngwe ka hona o ya o lebohisa o lakaletsa mahlohonolo. Mme ke a kgolwa se ke itse Mofokeng Bishop a sa buile o buetse mokreste e mong le e mong o buetse le mopresta e mong le e mong le rona ntse re tjho jwalo re re halala Matters of Uganda halala. Ha ntse ke fumana lehlasomo ke tlo kopa re ke re itukise malabeso ne re tlo neelanang ka dimpho ho moprista wa rona. Ke kopa ntate ko hotle lehlasonyana mono re tseba itukisa re bone na re etsang jwang re nyeheleng dimpho. Mona ka dikopano ho tla qala bana ba Maria ho tle Pelo ho tle ma Josefa Masanta re qetele dikopano kaofela be se ba Phutheho kaofela ha ntse re thola lehlaso.
Mokwena, Mosanke Robetse Mompata. Ngumbulekaya man. Ngumbulekaya ntate o tle hae. Bomme ba mane mo ntate a dulang teng, bo dula ba ikotla lefuwa ka ntate ba re ntate ke ntate kwana, a se moshanyana. Moshanyana ke ntho di sa dikgomo, ntate ha di se dikgomo di sa batho. Ntate Mokwena, e tlile kwa kwena ka metsi nyanyanya ka ntate. Ya yona le metsi nyanyanya ka ntate, nyanyanya ka kwena. Hala Mokwena. Mamorena, le ntate Malefetsane, re a le leboha ka mpho ya lona e ntle le re fileng yona. Le re file mpho e ntle e sa feleng. Ntate Mokwena, dilemo tsena tseo di sebeditseng di nyanyana. O ye ho tse ding hape tseo o tlo patalla ka tsona. Ene o sebetse ka thata ntate. Re tlo o beha ntate Modimo o tla o baballa. Ene o tla sebetsa ka thata jwalo ka ha re batla. Ke a leboha, bo ntate ke hantle kaofela. Bana beso, ebe ho na le ba saletse morao ka dimpho ba felletse. Le se le atamela he bana beso, le se le atamela pila e tjha ka mo. Lona le metswalle ya Afrika. Ikatametse le yona. Ebe ho na le ba setseng ha bae. Ke a leboha bana beso ka dimpho tse tswileng ka lerato, mme jwale motsotsong ona ke re tlo utlwa hore na Fara Mokwena o reng ka ditaba tsena tse etsahetseng ka jeno. Re tlo fumana reply ka fatshe. Fara Mokwena, ke teo ke ena ngwaneso. Rotakanetsa bahashu Bavenda Dorinda Bavenda vote Rotakanetsa Wambiwa gataswa hapa vukati hasho hone Chris Mpapuli
a promota Benedict Daswa, bo Chris bo Tsakanetsa bo promota Zadaswa the leboe the representatives of Radio Veritas na ba le hona le bona ke a ba leboa ba teng kwano le bohle ba tlileng even though ke tswile ka ga diocese ya Pretoria for a long time Pretoria ntse le hae Tembisa is still my home. So first of all, ke rata ho leboha Morena Modimo ya phileng bophelo le pitso. Ke lebohe kereke le nya Ngodeile. Ke lebohe batswadi ba ka ba ileng ba re ho lokile le ha no se easy. It wasn't easy, but they let me go with all that difficulties. Ke hopola bon khono baka bon tatemolo pele hore inele mme le ntate ba semba iketse ba pile fatseng Farakuma ele hore le yena e bile tshutshumetso e kgolo go nna ke sale monyane Bishop Bucha le yena o sa ile lefatsheng lena e le hore always o ne a nkamohela. And then we had a joke one day before Angodeina. We had a talk because he still didn't believe that I have joined the MSCs. Are kelen kunya hai itile tlogopana logena ritsa jwang are do you still want me to ordain you as a missionary of the Sacred Heart? Kare yes. Since you'll be the first one, I have a gift for you. So like David, you will be the first priest to be ordained from the horn. Olie Zwankara Lenaka, Kilona Linding al Severisa, on that day. And from that day on, he used it. I'm sure Hulat Kamrabo Hulata won't tell you from that horn. I could load the nation in Yaboda, Ularia, you see. I told you first one. So this group that day is the second group now. I'm ordaining them with from this. So Moya High or Pumalega Hot. Kelebwa diocese, Kelebwa parish, the parish priest, Lebo Fada Toro, Lebo Fada Vane Vali Pinsi, Kamakituona, Fada Toro Ulam Umela. A year ago, I'm put a date by the way. Once I get a TV, we learn in a gaio.
I want to make a surprise for you. Then ka be ke mmolella. Then after that, ka utlwa no. O ka ho na le something. So from then, ke ha thutse, he never said anything to me. And then azanya to next year, ho be ma ho etsaetseng. The only time on phone hape ka mora ke hore ke kopane le some members ya go tla ba didisa mo funeraleng about 2 weeks or 3 weeks ago. Ba re phela go emetse ka ga ke so fumane invitation. So after that, ntate to ba phone a re ntate phela moloha o finyana lo robeso ke re phela ke so thole invitation na gao before that la ga sa ne le phela ke tabere invitation e tsile ke na ke so e bone. Then after that kutlese ke bolela hey ke bona invitation ke re le nna so ga ke bona. So it was only after that mo thole invitation le hantse ke hula o tena invitation o memela le ke ga a se nna mo gamkete le ba ona bati. So ke re bontate de bo me a sebeditseng for this, thank you very much. Ke motletse na ka baka la mme sa batlong go ga bolele le bitso ka se aparo se. I thank her very much because that's a surprise. How this is you. And I thank each and every one of you. Both about Linkwan, Mangobal, Mekibelela and Tatelumobala, Mangobala Nakopani, Atoikalos, Mangobala Kialebua, Horelibet Kwan. Le totale le tsietsa mosebetsona wa mangobala wa makgwakgwa ke lebile haholo. So amongst us there are people from Lesotho by the way who came all the way from Lesotho also. So ke a le leboha batho ba tswileng ka Lesotho le lohle le teng le na le di-representatives hara rona monana. Le bona ke ba leboha ka go ba beteng kwana. I'd like to thank a special people le mona. Luckily they are here, both of them. Sister Grisanshi, le Farangondo, come va di pizzo, non da trovare di pizzo. Meno all'entateno e nelle committee di pizzo at one time. They were working together. So one Sunday they came here, this sale le hlakeng. Re kana ba ka ga ka so la tengo tali sister se siamo na comunità di pizzo. So vela nele secondary fere malta seva close di cheese la sister se siamo molare che promotta di pizzo allora trovo farana abadu timole uno sina next mo adu timole ara hare buwe fere malta seva. Ora muti sa wena sister o kenya ke ntabetsa wa pistol mosadi. You know, but she was really amale piluye ya hore arabe dipotso tsene re motsa tsona. They were not easy.
they were not easy. Jwale ka ne ke tshwere hlooho tsa rona ne di tabula during that time. Re tsamaya le bo mokgatla re mo duletse fatshe mane sister. So ke ha re hlalosetsa le ntho tsena tsa dikopano le a hlalosetsa. Then I felt maybe I still need some clarity. So abare ke tla tla hape. Indeed a tla hlalosa a qala ho ba metswalle ya rona. Malta se ba tsa mangata a nako tseno ka mo tsela sister Kiseshi. Always o na le ka hara Malta boy, you know. Tholam Tom Sadi ka hara di Malta boys. Nako tseno it was very very rare. Ene le ena fara nkonda a mlahletse ka mona go sheba ne di wa. So I never knew one day how really God will really work in such a way that I'll eventually become a priest. So ke ka dithapelo tsa bona le ka dithapelo tsa bontate ba seng ba boletswe mo Wompoche Bartholomew Bosby Yopola we actually never kind of azange tsile le bitsolaka ma always ina le motho mo a leng serious sa batle masawa. One day when we have a priest. We live a priest. That was the only time he called me by name. All this time, I was like,